Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Kenya. Abanyeshuri batari munsi ya 16 bemeje ko bapfuye nyuma y'inkongi y'umuriro wese ishuri ryisumbuye ry'abakobwa rya Utumishi Girls Academy riri Girigiri mu karere ka Nakuru mu burengerazuba bwa Kenya. Ni mu ijoro ryo kuwa gatatu rikira kuwa kane. Polisi yavuze ko abandi banyeshuri 78 barimo kuvurirwa mu bitaro nyuma yo gukomerekera muri iyo nkongi. Uyu muriro wadutse ahagana saa 7 z'ijoro ku isaha muri icyo gihugu, ni ukuvuga ahagana saa 6 z'ijoro ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Utwika inzu bararamo yitwa Merine Wethera Block yari icumbikiye abanyeshuri bagera kuri 220 barimo abanyeshuri bo mwaka wa 10 uwa gatatu ndetse n'uwa kane. Raporo ya polisi igaragaza ko umuyobozi w'ishuri yamenyesheje abategetsi ahagana saa 10 n'igice za mu gitondo, bituma habaho ubutabazi bwihuse. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare kuri Croix Rouge ishami ryayo ryo muri Kenya watangaje ko ibyabaye byari byamenyekanye mbere ahagana saa 9 n'igice za mu gitondo kuri uyu wa kane. Uyu muryango utabara imbabare kuri Croix Rouge wavuze ko wagezeho inkongi y'umuriro yatwitse iyo nzu yararagamo abanyeshuri y'abakobwa Igirigiri mu karere ka Nakuru, aho wavuze ko ufite impungenge ko abanyeshuri benshi bapfuye. Croix Rouge yavuze ko iyo nkongi y'umuriro yatangiye ahagana saa 9 n'igice za mu gitondo kuwa kane. Mu itangazo ryayo Croix Rouge yavuze ko batabazi bayo ba mbere itsinda ry'imbangukira gutabara n'inzobere mu by'ubujyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe bahageze bakaba barimo gufasha abanyeshuri bagize ingaruka n'ibyabaye, ndetse ko n'abandi bakozi bo mu nzego zibishinzwe. Ibikorwa byo gutabara no gusuzuma ibyabaye biracyakomeje mu gihe gikorwa iperereza ku cyateje iyo nkongi. Umuyobozi wa polisi mu karere ka Rift Valley Samuel Ndanyi yavuze ko abanyeshuri nibura 10 bataramenyekana aho baherereye. Ati amatsinda yacu arahuhana kugira ngo akusanye amakuru menshi kandi amenye abanyeshuri bose nk'igice cy'iperereza kuri iki kibazo. Hari abapfuye kandi ni ngombwa ko imiryango yabo ibanza kumenyeshwa. Ababyeyi bari mu marembo y'ishuri nyuma y'uko inkuru y'ibyabaye ikwirakwiriye Igirigiri n'uturere tuyikikije, aho polisi yabujije abanyeshuri benshi kwinjira mu ishuri ndetse yemerera ababyeyi gusa kwinjira mu mashuri mu gihe ibikorwa byo gutabara bigikomeje. Abanyeshuri bakomeretse bajyanwe mu bitaro byitiriwe Mutagatifu Yosefu biri Girigiri aho barimo kuvurirwa. Naranganije amaso abanyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Martin Fayulu urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa yavuze ko amasezerano y'i Washington atari igisubizo cy'ibibazo byugarije Kongo Kinshasa imbere y'u Rwanda. Uyu muyobozi w'abatavuga n'ubutegetsi muri Kongo Kinshasa mu kiganiro kuri Space cyateguwe n'umunyamakuru Stanislas Bujacera Chiyamala ku rubuga rwa X yasanye imvugo ya guverinoma ya Kongo Kinshasa ivuga ko ayo masezerano ari ingabo ya diplomasi. Martin Fayulu muri icyo kiganiro ku rubuga rwa X ati ngo bimaze igihe kingana gute ifashwe, Bukavu imaze igihe kingana gute ifashwe. Ibi nibyo yibajije, ahakana ko amasezerano acerekeje imbunda cyangwa se agarura ubusugire bwa Kongo mu turere twigaruriwe. Uyu munyapolitiki wumvikana nk'uzaba kasamutwe ku Rwanda igihe azaba ari ku butegetsi asobanura ko abaturage baguma na Bukavu afata nk'abacakara b'u Rwanda bakubitwa kandi bagatotezwa, mu gihe ngo Kigali kusanya imisoro igera kuri $30 z'amadolari buri kwezi. Mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo yabishimangiye agira ati Kongo nta bubasha ifite kuri ubwo butaka, ku butaka bwacu. Yamaganye imvugo y'uko amasezerano Washington nibura yagabanyije umuvuduko wa FC23. Uyu muyobozi w'uraramuka ariko kandi yashatse kugaragaza aho ahagaze atandukanye mu buryo bweruye ubufatanye mu by'ubukungu bagiranye na Leta Zunze za Amerika. Avuga yashyigikiye mu gihe yakubahiriza amategeko ya Kongo na Amerika ndetse n'amasezerano Kongo yagiranye n'u Rwanda. Kuri ingingo ya nyuma ngo aho ahagaze yarasobanutse, nuko icyemezo cy'akanama gashinzwe umutekano ka ONU 2773 kigomba gushyirwa mu bikorwa. Ingabo z'u Rwanda zigomba gusubira iwabo kandi FC23 igomba kurekura ibice byose yafashe ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Mabwire kandi ko abantu 37 bafungiye muri gereza zitandukanye mu mujyi wa Kinshasa bakekwaho gukorana n'FC23 bariko n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa mu gikorwa kiri gufatwa nk'intambwe ishobora kuba ifitanye isano n'ibiganiro bya Doha bikomeje hagati y'impande zihanganye. Umunyamakuru Steve Wembi wagera FC23 yavuze ko muri abo bantu 37 barekuwe 22 barurangije ibihano byabo mbere y'uko bafungurwa. Nubwo nta tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kongo cyangwa se FC23, iri fungurwa riri gusobanurwa nk'ikimenyetso cy'ikorwa ry'ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande ziri mu biganiro. Mu byumweru bishize ibiganiro bya Doha bihuza impande zombi byakomeje kwibanda ku buryo bw'abanye bushyamirane no gushyira uburyo bwatuma impande zombi zigera ku masezerano arambye. Kimwe mu byagarutsweho cyane ni ikibazo cy'imfungwa n'abafashwe bashinjwa gukorana n'impande zihanganye. Abasenguzi bavuze ko irekurwa ry'abo bantu rishobora kuba rigamije gutanga ubutumwa bwa politiki no kugaragaza ubushake bwa Kinshasa bwo gushyigikira ibiganiro biri kubera muri Qatar. Hari kandi abona ko bishobora gufungura inzira y'uko FC23 yakora igikorwa nk'icyo ikarekura abantu ifunze cyangwa se abasirikare yaba ifite mu maboko yayo. Ikibazo cy'imfungwa kimaze igihe imwe mu ngingo zikomeye mu mishyikirano hagati ya Leta ya Kongo na FC23, cyane cyane ku bantu bashinjwa gukorana n'uyu mutwe cyangwa se abafatiwe mu bice birimo imirwano. Muri Mata y'umwaka ubwo impande zombi zaburaga Montreal mu Busuwisi zari zumvikanye kurekura imfungwa 77 zirimo 311 ku ruhande rwa FC23. Icyo gihe Leta n'inyeshyamba banihaye iminsi 10 yo kuba bamaze kuhanahana izo mfungwa, ariko kwicara nta gikozwe. Kuwa gatatu ushize ariko kandi habaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za FC23 n'ingabo za Leta ya Kongo ziyiciwe na Wazirendo mu gace ka Misambu gaherereye ku mpaka wa Groupement Kisimba ndetse n'iko muri teritwari ya Walikale ni mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace bitangaza, mu nyeshyamba za
M23 zagabye igitero gishya ku binzu by'ingabo za leta mu rwego rwo kwagura aho zigenzura muri kariya gace ka Warikare. Kuva mu gitondo cya kare mu karere k'imirwano humvikanye urusaku rukomeye rw'intwaro ziremereye n'izoroheje bitera ubwoba abaturage kubera impungenge z'umutekano wabo. Biravuga ko abaturage benshi bataye ingo zabo bagahungira mu bihuru. Imirwano ikurikira yabaye kuwa kabiri aho abarwanyi ba M23 bigaruye ibice byinshi birimo Ihura, Gatobo na Mukohwa ni muri groupement ya Kisimba. Ubwo ariko kandi Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo byongereye imikoranire mu bya gisirikare n'umutekano mu gihe ingabo z'ibihugu byombi zikomeje imirwano n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Minisitiri w'ingabo wa Kongo Kinshasa Guy Kaboma Mwadiamvita kuwa kabiri yagira uruzinduko ku Bujumbura rwahise yakiriwe akanagirana ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru na mugenzi we Burundi Marie Chantal Nijimbere. Ni ibiganiro byibanze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Muri ibyo biganiro byabereye umuhezi impande zombi zaganiriye ku kurushaho kurinda imipaka zisangiye, gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare ndetse no gushakira ibisubizo by'igihe kirekire ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu karere nk'uko itangazamakuru ry'ibihugu byombi ribitangaza. Amakuru kandi avuga ko impande zombi ziyemeje gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yasinywe ku itariki 6 Werurwe mu myaka 3 ishize. Muri ukugura kandi abatekinisiye b'impande zombi banakoze ibiganiro bigamije gusuzuma ko ubufatanye buriho bwashyirwa mu bikorwa neza ndetse no kwihutisha gahunda z'umutekano usanzweho hagati ya Kongo Kinshasa n'u Burundi. Ubu bufatanye burushaho kugaragara mu gihe Burundi bukomeje kuba umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye ba Kinshasa mu ntambara irwana na M23. Kongo Kinshasa n'u Burundi byemeza ko imikoranire ya gisirikare ingenzi mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro no kurinda imipaka ihuriyeho. Ku ruhande rw'ubundi Minisitiri Nijimbere ashimangiye ko gukomeza ubufatanye bwa gisirikare ari ingenzi mu kurwanya ibibazo by'umutekano muke bigira ingaruka ku bihugu byombi. Mve muri Kongo Kinshasa ariko mabwiye kandi ko ubutegetsi bwa Kongo bwaneze ishami ry'umuryango w'umubiri ryita ku buzima OMS burishinja gutangaza amakuru ajyanye n'icyorezo cya Ebola mu buryo bushobora guteza urujijo no gukwirakwiza ubwoba mu baturage. Mu butumwa bwatangajwe na Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kongo Kinshasa akaba na minisitiri ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho, yavuze ko amakuru yatangajwe na OMS ku bijyanye n'ubwandu bwa Ebola atajyanye n'ukuri ku rwego rwemewe n'inzego z'ubuzima za Kongo. Yavuze ko igihugu cye gisanzwe gifite ubushobozi n'ubunararibonye mu guhangana n'icyorezo cya Ebola, bityo ko amakuru nk'ayo yakwiye kubanza guhuzwa n'inzego zibishinzwe mbere yo kujya hanze. Yongeraho ko gutangaza amakuru adafite ibisobanuro bihagije bishobora kugira ingaruka ku bukungu, ku ngendo mpuzamahanga ndetse no ku isura y'igihugu. Ibi bibaye nyuma y'uko OMS itangaje impungenge ku bwandu bushya bwa Ebola bwagaragaye mu bice bimwe bya Kongo. Ibintu byatumye ibihugu bimwe bitangira gukaza ingamba zo kugenzura abagenzi baturuka muri ako karere. Kongo Kinshasa ni kimwe mu bihugu byahuye kenshi n'icyorezo cya Ebola mu myaka yashize, ariko ubuyobozi bwaho buvuga ko bwashyizeho uburyo buboneye bwo gukurikirana no gukumira ikwirakwira ryacyo. Aya makimbirane hagati ya OMS na leta ya Kongo agaragaza uko amakuru ajyanye n'indwara z'ibyorezo akomeje kuba ikibazo gikomeye mu itumanaho hagati y'inzego mpuzamahanga n'ibihugu birebwa n'izo ndwara. Kugeza ubu inzego z'ubuzima muri Kongo zivuga ko barenga 1000 bakekwaho kwandura Ebola barimo barirwa muri 220 bityo ko barahitanye. Ishami ry'umuryango w'umubiri ryita ku buzima OMS ryo ryatangaje ko muri iki gihugu cya Kongo hamaze kwandura abantu 1077 bakekwaho kwandura Ebola bari 38 bikeka ko barahitanye. Gusa OMS ivuga ko 21 ari bamaze kwemeza ko banduye Ebola hashingiwe ku bizamini bya laboratoire muri 17 bakaba bamaze kwitaba Imana. Iyi Ebola irimo guterwa n'ubwoko bwa virusi buzwi mu bundi buryo virus kandi ikomeje kwirakwira byihuse cyane cyane mu ntara za Ituri, Ikivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje muri no barandika banizwa batetsi muri Uganda bare batangaje ko bafunze by'agateganyo ingendo zinyura ku mupaka wayo na Kongo Kinshasa mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'ikiza cya Ebola. Abatetsi b'ubuvuzi muri Uganda bavuze ko bafashe icyo cyemezo nyuma y'icyo bise ibyago biri hejuru cyane by'ubwandu bwa Ebola bunyuze ku mupaka w'ibihugu byombi bisangiye ko iki kiza kiri muri Kongo. Nubwo muri Uganda naho cyamaze kuhagaragara, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba akaba n'umwe wa Perezida Museveni yatangaje kuri urubuga rwa X ko ingabo zirimo kudadira umupaka icyo gihugu gihana imbibi na Kongo Kinshasa kugeza hatanzwe andi mabwiriza. Jean Muhoozi yaburiye ko kugerageza kurenga kuri iri tegeko bizashyira ubuzima bwawe mu kaga. Nta kintu leta ya Kongo yahise itangaza ku mugaragaro ku ifungwa ry'umupaka ihana imbibi na Uganda. Ifungwa ryayo ryahise ritangira gukurikizwa ndetse rireba ingendo zose z'abagenzi hagati y'ibihugu byombi, ariko bike by'ingenzi cyane bizakomeza kwemererwa kwambuka umupaka mu buryo bwitondewe cyane. Aho harimo nk'amatsinda bahanganye na Ebola, abakora ibikorwa by'ubutabazi, ibirigwa n'abashoferi batwara imizigo hamwe n'abashinzwe umutekano. Abatetsi muri Uganda bavuze ko abantu bose bazemererwa kwinjira mu gihugu bazategekwa kubanza gupimwa Ebola, bakuzuza inyandiko zigaragaza aho bazaba baherereye ndetse bakemera gukurikiza uburyo bwo kubagenzura mu bice byagenwe byo kwinjiriramo. Leta y'u Rwanda yashyizeho amabwiriza yo guhagarika ibikorwa by'imyidagaduro n'ibindi bihuza abantu benshi muri Kampala n'utundi duce dutuwe n'abantu benshi mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya Ebola gikomeje gukwirakwira muri iki gihugu. Ibi ni ibyatangajwe n'umunyamabanga wa Minisiteri y'Ubuzima Dr Diana Atuine mu itangazo rikubiyemo amabwiriza mashya yo kwirinda no gukumira icyorezo cya Ebola ryohereje ibigo bya leta, ibyigenga, amadini, imiryango gakondo, imiryango itegamiye kuri leta, abikorera, abategura ibitaramo n'abaturage muri rusange. Atuine yavuze ko amabwiriza bashyizeho mu rwego rwo kugabanya uburyo abantu bahura kubera ko iyo bahuye ari bafite ibyago byinshi byo kwandura icyorezo cya Ebola cyandurira mu gukoranaho. Amabwiriza yo gukumira icyorezo cya Ebola agaragaza ko nta bikorwa bihuza abantu benshi bizongera kuba mu rwego rwo kurwanya no gukumira ko icyorezo cya Ebola cyakwirakwira muri iki gihugu. Amabwiriza kandi yo gukumira icyorezo cya Ebola agaragaza
ko nta bitaramo by'imyidagaduro bizongera kubaho, amaserukiramuco, ibirori, kwigaragambya, marato ndetse n'ibindi bikorwa bishobora guhuza abantu. Atwina ati ibikorwa biteye inkeke kubera ko bituma abantu begerana cyane bahuriye mu mbaga y'abantu benshi, bishobora gutuma byoroha kugira ngo icyorezo cya Ebola gikwirakwire igihe hari umurwayi w'iki cyorezo. Ebola yinjijwe muri Uganda n'umuntu waturutse muri Kongo Kinshasa agiye kwivuriza i Kampala. Uyu munyekongo yapfiriye mu bitaro bya Kibuli Muslim Hospital. Umurwayi wa kabiri wanduye Ebola ugaragaye i Kampala ni umunyekongo yiteweho n'abaganga akiri ibimenyetso by'iki cyorezo. Minisiteri y'Ubuzima yasobanuye ko ari hafi gusezererwa n'ibitaro. Itariki ya 26 Gicurasi minisiteri yatangaje ko habonetse abandi barwayi ba Ebola batatu barimo umushoferi w'umunya-Uganda watwaye uwicwa n'iki cyorezo, umuganga wamuvuye n'undi munyekongo. Nyuma y'iminsi 2 minisiteri yavuze ko abandi bantu 2 babonetse ari abanya-Uganda bakorera mu ivuriro ryigenga ari mu mujyi wa Kampala bajyanwe mu kigo cyihariye kiri kuvurirwamo abantu banduye iki cyorezo cya Ebola. Naho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba yishuye ko umuhungu we Ruhamya Kainerugaba agize kuri imyitozo imutegurira ko umusirikare wo ku rwego rwa ofisiye mu ngabo za Uganda. Ni imyitozo uyu musore gukora mu ishuri rya gisirikare rya Royal Military Academy Sandhurst yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Jean Muhoozi abinyujije ku rubuga rwa X yashimagije umuhungu we ivuze ko ari kwitwara neza mu buryo budasanzwe. Ati umwana wanjye nkunda Ruhamya ari gukora akazi keza cyane i Sandhurst. Abanya-Uganda beza bose bagomba kujya kumusengera buri munsi. Ubutumwa bwari buherekejwe n'ifoto ya Ruhamya Kainerugaba ugaragara wambaye impuzankano ya gisirikare ari kumwe na bagenzi be ubwo ari umwitozo muri iriya shuri riri mu nyambere yigisha igisirikare ku isi. Muhoozi kandi yasangije abamukurikira kuri rwa X ifoto y'umuhungu we agereranya imyitozo ari gukora i Sandhurst nk'iyo nawe yahakoreye mu myaka y'abakaba 30 ishize. Ati umubyeyi n'umuhungu we baranyura mu ngorane zimwe batandukana gusa n'imyaka 27. Imana y'umugisha Ruhamya. Ishuri rya Sandhurst umuhungu wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba bari guhugurirwamo rifatwa nk'ari mu mashuri ya gisirikare akomeye ku isi. Mu bantu bazwi barigizemo barimo Sir Winston Churchill wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, umwami Abdullah wa kabiri wa Jordania, nyakwigendera Sultan Qaboos wa Oman, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Qatar, umwami wa Bahrain Ahmad bin Isa Al Khalifa, na Yahya Kama wahoze ari perezida wa Botswana, na Yakubu Gowon wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria. Iri shuri ryanizemo ibikomangoma William na Harry, Suret na Brian Kagame na Kapiteni Ian Kagame basanzwe umuhungu wa perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse n'abandi. Umuhungu wa perezida uri Kaguta Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba yaciye amarenga ku munyamakuru andura umwenda azanirwa kubahuka umukuru w'igihugu. Perezida Museveni aherutse kwihanangiriza umunyamakuru nyuma y'uko tariki 23 uyu mwaka yanditse inkuru ivuga ko kubera ko ashaje atekerwa imitwe n'abita abashoramari bagamije gusahura igihugu. Uyu mukuru w'igihugu yanditse ko nubwo afite imyaka 82 afite ubushobozi bwo kurwanira igihugu no kwirwanaho akoresheje imbunda AK-47, Bibiliya n'ikaramu. Itariki ya 26 Gicurasi mwene tangaje ikinyamakuru cye The Independent ko yakoze ikosa ryo kugaragaza ko ubusaza ari bwo butuma Museveni atekerwa imitwe. Asobanura ko ibyo byatumye ibyo yanengaga bitumvikana neza. Atabona akoze ikosa nkanamusabira imbabazi nivuma no kuvuga ko ibyemezo bye ntemera biterwa nuko ashaje. Mu by'ukuri nakabaye umuntu wanyuvuga amagambo kwera impamvu ebyiri. Nagomba kwibanda ku bwiza cyangwa se ubwibwe ibyemezo bye aho ku imyaka yabifasha afite, kubera ko mwenda wa muryango PRU washinzwe na Jean Muhoozi Kainerugaba. Kwa gatatu uyu musirikare yasabye perezida Museveni imbabazi kubw'amagambo y'umunyamakuru yamutangajeho. Jean Muhoozi ku rubuga rwa X ati nk'umuyobozi wa PRU nagira ngo masabe nye ko wa perezida imbabazi mikuye ku mutima amagambo yandagaza atarimo indero kandi mabi mw'umunyamuryango wacu andura umwenda yabavuzeho. Tugiye gufatira umunyamuryango ingamba ngengamyitwarire. Umusirikare yagaragaje ko ishyaka NRM muri ku butegetsi bwa Uganda n'umuryango PRU ari abafatanyabikorwa bakomeye.